یەکیتیا شارەداریان ئا کانتۆنا رەقایê di projeyên serrastkirina û kanalîzasyonan dan dest pê kirin. Di çarçoveya başkirina rewşa xizmetguzariyê û nûjenkirina binasaziya herêma girêdan an ji biborin gidêran a kantona Reqayê kar û xebatên şaredariya gel a kantonê dewam dike. Derbarê mijarê de hevserokê şaredariya gel a Reqayê Fêsal Elbeyrem ji Rojava TVî ra axivî û diyar kir ku arman ji van projeyan ew ku di demsala zivistanê de rêwîtiya ewle ji bo nîştîceh û wesayetan misoger bike û pirzgirêka ava baranê û lehiyê çareser bike. Herwiha Fêsal anî ziman ku ji bo bidawîkirina projeyên xwe yên sala 2025 kar û xebatên xwe dewam dikin. مهن پروژین خدمتگزاریه لهریما گدیران آل کانتونا رقای دان دست پیکرن. نها دو پروژین ما یک لگوندی الیماما و یک جی لگوندی بیر الحمد هاتن الدار خستن. او جی سر راست کرنا ری و کانالیزاسیونان بون. جبر زوستان نزیک بویا. گلک پروژین ما بفیرنگی ما پیوست دید کو ام بدن دست پیکرن. پروژه گوندی الیماما به بودجه نه $1979 هات دست پیکرن. پروژه گوندی بیر الحمد جی به بودجه $3,400 هات دست پیکرن. رژه پیکانی ناوان پروژهان حتی نها گشتیا 5% اف پروژهان هان به ارمان جا پیکانی نادخوازن گلی هریما گدیران هات دست پیکرن.